мырза кандайсыңар? Сәлеметсіздер, өткөн чыгасызбы? Cool air, I take it slow. Morning light begins to glow. Feel it rise, feel it flow. Every breath I let it in. Let the quiet world begin. No more noise inside my head. Only peace and light instead. Simple moments, soft and free. This is where I want to be. Breathe it in, let it go, oh yeah. Feel the sunlight in your soul. Slow it down, take your time. Everything will be just fine. Golden sky above my view, painting life in gentle hues. Step outside, feel the breeze, moving through the silent trees. All is calm, all is clear. Nothing else I need right here. Breathe it in, let it go, oh yeah. Feel the sunlight in your soul. Slow it down, take your time. Everything will be just fine. Олық мырза кандайсыңар? Сәлеметсіздер, өткөн чыгасызбы? Ойду эмет бериш үчүн эмне кылыш керек? Ниет бериш. Ок бериш. Мен көз ачык эмесмин да. Мен билген кишиге ой окуйм да. Let it flow, don't hold tight, slow. Everything will feel so right. In this glow I feel alive. Кыргызы не говорят, я устал, у меня выгорание, а кыргызы говорят, не дейсіз кыргызча? Өз тиди? Жоқ, өз тиди емес, тура емес. Депрессия, ал орысша болуп атпайбы, сиз не депрессиядасыз ба? Өлгөнү калдым, бирок андай бар, тизбек болчу жеке, өлгөнү калдым деген бар, бирок туура эмес. Чумом чыгып калды, туп-тура чумом чыгып кетти деп айтабыз, о. Don't hold tight, slow. Everything will feel so right. In this glow I feel alive. Morning keeps my dreams inside. Breathe it in, let it go, oh yeah. Feel the sunlight in your soul. Slow it down, take your time. Everything will be just fine. Кимдин салмагы оор болсо дейт, наконец-то бул жерден оор ушан билет. Салмагыңыз 65, сиздики 60, сизге кетти. Мына правильный питание как коюлуш белек кыласыңыздар болот. Келиңиздер чеке. $1000 берип алыңар. Кийинки да кылат экен, я. Так, кийинкиси. Ким катуураак кыйкырса дейт, 1-2-3. Ну-ка, мастер-класс. Конечно, менің алдымда. Белек. Кийинкиси келиңиз. Off and I drift away, carried by the light of day. Fade in peace, here I stay.
бир сол чоң кишилердин жүрөгү чоңдугун карагачы мындай өзүнчө индастр өзүнчө контролдап дегендей эме өкүлдөр ушу сизге мен белек берейин ушу өкүлдөрдөн алып бериңизчи келечегиңизге башка өкүлдөрдөн эмес өзүңүздүн мына алаларыңыз өкүлдөрдөн кайякта турат мына могу сизге белек сизге мына биринчиси түшүнбөйт мен билгем так кеттик 1 2 жарым жок болду ал ушу иштебей калды так 1 2 3 кет Құттықтаймыз, жақсы. Не демекчімін, құдалар, Гүлнар әже, Тимур байге, Ақжолбай же, Жезде, жеңге, барыңыздар, ең жылдық құдалардан болыңыздар. Емімна жаштықта қылсаң, мейнетті, қарлықта көресің дөлетті дейді. Бақыт бұл талада емес, бақыт балада дейді. Мына ушундай бақытыңыздар үйленіп отат, мындан ары енді өлеттер көріп, урмат сыйын көріле, төрде жырға өле жүреріңіздер, көп неберелі ол өле, няне ол жүреріңіздер, құда. Чоң рахмат сіздерге, ушул қызыңыздарға аман сәт жете алыңыздар, жана ушундай ойлайсыздар менен мен Кыргызстанда президенти Улукбек Төлөмишев болду. Чоң рахмат. Fresh air